Kebersibun berlok saisin ngapa yang subhab yang ipi baro sagani ka channel don ko parroy nongrum. Hakani ka video ngini karan syapang kawe gamat kabalaki phalo ba hakini kisngi hakiran stan social media ba pher. Perkata gamat kadai syapang kalentirel lane ka railway line haka jela me khalaya jonge. Te ban sutu susu syapang kane gamat ngalabu halor kane ka hiding Kelam KLP ngin omla setia ban pentrikam lani ban pediang ya galen tirel po ajala jungi ti haswa jongata ini pechua mata kai ka status lani kai ka bagi laban i hakabede bat ka railway line lani galen tirel hapo ajala Meghalaya jungi ke Meghalaya tat adu menta ka don tanggawai ka railway station Hamendi Pathar ka baha pa district North Guru Hills Kabla sedang menterikam nadu senam arajar katsau. Aka bagi pesenjar kila ban banwan dagarel apedeng kakuwahati bat Kemendi Pathar. Nalor nang ta kasorkar India lengba ka North East Frontier Railway kala temu ban sna syusyu salai teli ki projek railway aka jela. Kata natetelia sebernihat na bernihat Shillong bat na Chandranatpur sejuai. Ngini petpat menta kat kum kasorkar India balai kakwa man penpoi railway line sa Meghalaya. Kapoi manangko. Ka railway kalong kabadan kam nakabanta karoy kapar kinong Meghalaya. Namar kumbahan nyo pesan jong kinong syong kisanya haki kamrep kibarit kejingmi. Bat kibasa kide kita kibahap haka service economy kabamut kibriyo kimtre kum kinong sina ninong penmi ya kimar henry katheu ya kibatray kum hakibang hospitals haki school, kijaka training, ki media, kam jengok kai perthai mat haki kiwe. Hang ne ka bumut ka sorkar India ka don ya jing temu pan kiu ya ka primary sector. Kum haka ban khlong ya ki marpo kandau, leksi ban yok control. Haka ban ti ya ki marpo kandau, kum uduyong, motion, bat uranium. Bat ban peniat ya ki cloud, bat boro ki jingmi na ki cloud. Dak bat temu bakalim tiral kan pensuk banra banrong yakispa mariang karikasi namarga baikit dagarel kakamtat ladai nujur bat kikali ban penpoi yakimar nagawai kebenta syagawai kebenta jongkari kajing temu kebaar kalong ban penduna ya kajing kiudor ki marba marti dakaba penduna ya baira bairong ki bahap ban wanra na kiwe ki jela ki bacengai kajing temu balai jong sarkar India kalong ban yarap ban penduna jenglut ya kinong sengkam lajong namal ladawan karel kador jong kimar kimata bawan nabar kan kamtat habakit dakarel patkane kan yarap ya kitu kibasen ya kikam lajong sisen berkat ngilak dai ban sungu ya ka sorkar nak bentak tu kat ni kijing temu baba haba kawanra ya kelentirel henry ngidai badlong kibasempang badusir nak bentak lawe nomor ka sorkar India kala banlong arsap akadur kelentirel ban yo thau syu ya ki an man la ban khlong hino ya kaspa wat ki marpo kandau na ka rijungi teman tapat ngin ya poi saga phang balai pat ngi khang ya ka railway la ngi persya ya ka jingwan kelentirel aga jala jungi kapanang kong ngi dei ban kan mau bagi dei ki jat ben riu lu ki badon na ka jingma na ka tau jong jingrit pat yo ngin sanja ngai no kom ka jat ben riu kum kejat beriu kasih ngilong tang iwei isembo siap hari siap namar ngidon tang kumba khat lai hadu khat saulak bat lada kentup bat ki garu ngidang don tang kumba arp saulak ai yang ngi laker daka sam kabadon hadu lai klur tam kinong snong ki balanang boy hagari khasi khamtam haslo ka Bangladesh kabadon kumba khat nyau klur tam kinong snong bat ki bahadu kini kisngi ka jingwan rung tu bat buhai snong Meghalaya kelanang kiu bat la ban sakhi naka jingyo bat mender kisang halang baper kat banang mi kisngi ngimla ban len lanang bun satang gi barjala bawan trebala bat syam bi an klem gi kot kisla ki babiang namar ka an makhlan kat adu menta banyada naka jingrung tu mender kampat don ka jingdon ki jet ben rio Bengali Nepali Bihari bat kiwe kalanang kiu. Daka baki aidau baki wan bala. Kini kibrio
kila persyang ban kini no ya ka jakpo jong kitrai ri hakikam maper wat bantu no ya ka bah balamang kerpang nak benta kitra jela ka ba arpat kadai ka jing bom yo ya ka ILP wat labon kisnam ba kisang halang kamtam ka KSU kila penbor ya ka sarkar lang ba jing yakhi maper kalalong ka daw ba jong ka jing persya ya ka lentiral ka ILP la ne ka inline permit kadai ka official travel document ne ka jing ajing bit ya unu ubar jela banya ne sa kaya ka jela katkum ka pol palai kut lada la yo ya ka ILP la ban kontrol ya ka jing wan rong tu ki bender da ka basyek ya ki hasua bakin rong sa ka jela bagi dei bandon ya ka ILP bat ban putik ya ka por bakin sa katkum ka jing bit malai bat da ka ne hi la ban but din ya unu uba persyang ban re tengan ha ka jela jungi ya ka jing rong da ki kali la ban syek ha ki entry point melabuk kerpang dak sarkar kakam jong sarkar Meghalaya kadang sateng hak bedei bat ka ILP hoot lapas ya ka resolution hak ka khandai tarik banai no pra jong snem arajar ka khandai dak Meghalaya Legislative Assembly ban kentu ya ka sarkar India ban pentri kamno ya ka ILP ha Meghalaya ka KSU bat kiwi kiseng rengkat upat ba ki yang skam hadu menta menne balada khlem ILP ngin om ailat da lelei ya kalentiral ban prung khli hari khasi bai chungi ka jingkli kalong balai bahadu menta ka sarkar ka syong klikti hakabedei bat ka ILP ngila jiet e kinong mi khmat kadai ka kamram joki ban butin namar kiwe ki jela north east kum ka Arunachal Pradesh Nagaland Mizoram ban Manipur kilayo ya ka ILP mangipat ngimpat yo mentapat nginya pai biang syaka jingkeli bahatu kalentiral kawan ra jingma lada khlem ka ILP nginya pet ayu kiparathan chatai lamingi jongkari India kiong lengba ki comments baper haki news channel baper ban ombam ya kapor nginya sim tangat tu kat netali ki comments hakatin pareng bat ngasapan kala hakatin kasi kini ki comments kin penkendit yang ikum kajat benrio naga jingpla joki prathai north east ki basyam bakalan tiral kala penchongs ir bat kelawan ra jingma ekirit pat riulum kani ka wei ka comments ka ong don't become like Tripura, don't repeat the mistakes what Tripura had done. Now indigenous people from Tripura are fighting for their identity, rights and justice in their own native land. Hakatin si unu beriu ongkum ni wat long kum ka Tripura wat le ia kijing makla baka Tripura kala le menta kitrai jala kirulum na Tripura kihap bandai khun ban itu lani ban pen itu eladi kum kitrai jala kihap ban yakhun ya kihok baki dei ban yo halaka jong ka khandeu kani ka wei pada ka komen kawan napo Assam. I am from Assam and I totally agree with them. If they don't protest against it, then Biharis and illegal immigrants from outside will increase in Meghalaya. Lada persyang man kala sa kakatin si kamut uong kumde, ngaday na Assam, bat nga manjur, bat kiriulum kasi. Lada kim persya ya kalentiral, kijat benrio Bihari, bat mender na kiwe kijela, kinsanang buon ha Meghalaya. Sa kanigaway padayangan ng puli ya pareng ngan syupen kalabe siya kasi, Teko ongkom ni, ngaday na Tripura, ngayeng ban kersyan, bat ban menjur, bat kinong Meghalaya, kajing yakun joki, ban yada, yaka kandeu, kajat benrio, bat kalaway. Kajing sukya, peladawan ra, yaka projek lentiral, kanwan ra, yaka jingrung tu kimender, kabomla syu, ban tek lakam. Kajing tiang, yaka jingbun kinong syong banabar, ban yaki trajala, kajing penjot, yaki spak mariang. Kidei kajing sisya, warga bangim day ban kensting. Karoy kapar kadai ban kentiu ya kitra jala om ban bujilino dagi bar jala. Kajing yakun persya ke Meghalaya kam day. Tang kajing yale jongki. Kadai kajing yakun nakabanta boro kitrai ri kitrai molok. Kibaya kendu yakum kiju kijing ma. Ya kasur jongki day ban yosngo. Wat yaki hok jongki
di ban buram long slur long khlain mekhlaya ka jingya khun jong phi ka ai man sim ya baro te tangkat tu paralok parari ba it pilar suthu ka e bangi di ban kut jingwat nang ni sikamat ki mendiri ki ai persyang bat tuat bor da kumni da kumtai pantes ya ka jinglong ma pekmat ki samla kari kimut baka ding barhem kalalip Henry M kadang rem man ka khalimat kari khasi kan om syarem lanu kat badang don kiriu kit khli mat kiriu idri kasnam e chet ben riu kan ye tuit ko blesibut